बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ अनसायनायनि दोहौ। 4 नं जमदुवार बियाबनि मालागुरि प्राइमारिनि सुबुंफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै फिन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ फिन सरकाराव लाबोनो थाखाय बिपिएफनि बिजाथि उइलियाम नार्जारिखौ देरहासार खालामनो बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैफिननाय नुथाय। 4 नं जमदुवार बियाबनि मालागुरि प्राइमारिनि सा 30 सोद्रोमाफोरा फिन बिपिएफ हान्जानि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै फिन बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैफिनो। আমালোকৰ কিবা ভুল বুজাবুজিৰ কাৰণে আমি ইউপিপিএলে জইন লৈছিলোঁ। আগৰে পৰা আমি কিবা বিপিএফ কৰি আছোঁ, বিপিএফ কৰ্মী হয় আমি। তো আমাক কিবা আলোচনা দিছিলে যে কিবা পাবি বুলি, সেইকাৰণে আমি ইউপিপিএলে জইন লৈছিলোঁ। তো এতিয়া আমি বেক কৰিলোঁ আকৌ আমাৰ বিপিএফ দলত। তো ইয়াৰ কিবা ভুল বুজাবুজিৰ কাৰণে আমি ইউপিপিএলত গৈছিলোঁ। তো এতিয়া আমি আকৌ বেক কৰিলোঁ।